Spojile su ih nedaće. Danju su Marko i Robi na ulici, popodne i noću cimeri u centru za beskućnike. Zbog COVID-19 iz sobe rijetko izlaze, a boravak u zajedničkim prostorijama izbjegavaju. Nije, kažu, u pitanju strah, samo oprez. Jer ako sam zarazim, vjerovatno će svi biti zaraženi tu. Dakle, štiteći sebe, štitite i druge. Tako je, tako kažu na televiziji, ja to znam bez njih. Kad smo u sobi pričamo, slušamo radio, tako. Kad nismo vani, onda šetaš, onda. Ako je malo vružnije vrijeme, onda nas ostanemo ovdje, ako nije, onda šetaš, nigdje možeš ići nigdje. Na proljeće su korisnici 48 dana proveli u izolaciji. Čekaju nove upute resornog ministarstva, ali to, kažu, ne bi ponovili. Stoga se u centru epidemioloških mjera strogo pridržavaju. Provjetrava se i dezinficira više puta dnevno. Na ulazu je obavezno svakodnevno mjerenje temperature, dezinfekcija ruku. U lošim nekim vremenskim uvjetima otvoreni smo cijeli dan, jer ipak naši korisnici su većinom stariji ljudi sa kroničnim bolestima, tako da moramo jako paziti na to. I beskućnici imaju planove i htjeli bi da se ostvare. Šarmer Marko otkriva svoje. Tu sam za sada, a jednog dana ću još sve raditi, šta ja znam, sve i oženiti se i šta se god treba. Imate planove i oženiti? Tako je. Samo da ne bude zaraze. Od početka pandemije, na sreću, nijedan korisnik Splitskog centra za beskućnike nije dobio koronavirus. Neka tako i ostane.